Na akademiji smo imali taj projektni zadatak gdje smo mi radili u timu i baš taj timski rad i to pomaganje drugima i da drugi pomažu tebi i obratiti se nekom kad nešto ne znaš i kad imaš neko pitanje je nešto što je jako, jako bitno i mislim da treba naglasiti da je u stvari to jako dobro. Znači, kad nešto ne znaš, pitat nekoga nije loša stvar, nego stvarno jako dobra. Željela bih to naglasiti i reći da mi je to puno pomoglo u početku moje karijere, ali i dan danas. Svakako interakcija sa tim AI toolovima, kao što je na primjer ChatGPT, kako bi se taj prompting naučio, znači same prompting tehnike su iznimno važne. Ako pričamo, sad kažem, AI engineering je širok pojam dosta, ja pričam više u kontekstu prompt engineeringa koji ćemo pokriti na akademiji. Cloud znanje je isto relativno važno, može se sve raditi mimo clouda, ali evo, mi kao tvrtka to radimo unutar clouda i mislim važno je to znanje. I naravno interakcija sa API-ima, sve je API pa tako i AI engineering, tako da evo, to bi bile neke tehničke vještine, a soft vještine primarno, evo, kao što sam već naglasio, ta neka znatiželja, jer ovdje ima još jako puno istraživanja, kako nešto implementirati, prilagodljivost nekim tehnologijama, to je jako brzo razvijajuće područje, pa je važno biti up to date sa tim tehnologijama i i rad u timu, ja bih rekao svakako, jer uvijek kao inženjer nikad ne radiš sam ili sama, nego uvijek je tu tim ljudi koji rade na tome da se to inkorporira u neki proizvod.